So guys, lubog-lubog na sa ni mga panuway. Kaning komunikasyon ta guys ba? Uy! Ay! Heh. Bugnawa sa pa guys. Oh. Uy! Ah! Quality kaya akong cellphone iPhone 11 Pro Max. Heh. Quality kaya akong cellphone guys, quality. iPhone 11 Pro Max, pwede mahumol tubig. Pwede mahumol tubig. Woohoo! Isik. Pisik-pisik. Pisik-pisik maning.